Hello everyone, once again. Ingdi pung mga minute lang ang sale ayuki. Keno tawag ngasida keno lolake. Thambale khom lolake. Do thambale khokse khoyam lolake khoya phun bi plap amuwa keno magi ahang pamta leitabi ko pi jingje. Adudi ay frame sa thajalage adu ulage. Frame thawal ore zik pandong design load tawre ida leire needle number 269 ni thawduje Chandan Coffee Black. Pandong loire ko me adudi design load tawsalage. Design number 33 select tawre. Select ko ang lunduje ang lundu design je season. Sida amuba lonjalise keno niko horen kogi faneki lon bada hanga leibadawdo si phunjalan bane si amuba an chalalise hore loire yengaje matang color lage. Dalai loi loraga mathang maka comment sa tawsalam adudi ma'am video jeng sigidi matang sida lo sinjarage ma'am setting je sana de ma'am comment to biramo aduga aigi subscriber jing like amom tang comment am tang to biramo aduga share amom tang su tawsan biramo aduga nongna video jibo ha matheng na biragadi fanik machu makan ubo fangbinanaba subscribe tawsan biramo gi channel jibo bell icon su on to biramo adudi mathangi video dong thengna jeng sigidi ma'am bye.